December ni somni pakua sangkha zakua somriat panga Christmas sol thoven lai ani a Ellison Day chu abialpa muturin an in chwa sanin Hackney kholam panin akala Ellison bialpa hi Canal Banka printing press a thok ani abialpa hian Ellison chu a hun tiama lo thleng mai tura angaya ma se abialnu mel mu tura om tak lo awangin Ellison nu chu chinchang zotin awa betaroi maya Ellison nu chuan inatanga achua to thule tuna omna mai a hriat lo thu in a lo chang abialpa hian Ellison chu zongyel ma se an hun tiam a thleng lo te po a hriat miau lo awangin zonwak dan tur po a hretam bik lo hle a ti chuan abialpa chuan Ellison Day bo thu chu police te hena a thlen taroi maya police te chuan mi bo satli angin hemitum hian an lo record sak ani Hackney Week hi London marvenga khopui chen pakhat ani a thilsiam chuan hmun le industry tamna hmun ni in he khoi hi thuam that le chebol that nu deuh mai ani a thilsiam na hmun le warehouse tam takte ba ka canal tam tak chenom khwa te na in kalpo na te chu Ellison bo ma deuh hian an lo che chanwal to bok hemi nu hian Ellison zon na investigation chu tran ngal ani a ma se engtia hanzon turnge ti le tu tenge rin hlel tur chu niang ti po hria thiam a harsat awangin naul ai tak zong ani don lo chiang hle mai ni som pasari chu ngot ngor taka an zon nuwa ruang pakhat canal tuya lo lang lo chu an mu a an han en chian chuan Ellison Day ruang ngei chu alo ni a ko thak la ya chuan concrete brick lian chi pahni tron be ani in tuya alan lo na ta na ti ani Ellison ruang tuya tanga anlak chhuwa hian tha ani dan omang chu alang thei ngal maya a ngonga puan hrui hrual anga mangin na taka hlin na oma tin thingphel a ngonga hruia an sui nan po ala om vu bok alan dana chuan ama thuam hak lai ngein a ngonga hian re ani a tin a her tot nan thingphel te pakhat rol telin chu chuan puan hrui anga man chu her vialin hetiang hian re hlum ani ta ani a au chhualo na turin akor an tan them chuan aka no ani boka he in thana rong taka hian nu felfai taka thup ani awangin ati tu turomang hantin zone mai po a har hle a amai ro chu Hackney Wick station borwela thil thleng ani angin in sorbing na tur lai vel ero ari ro theire roi thung Ellison ruang an huna tang hian station hi iat somni panga atanga somthum borwel or chawala ani a ama thatu te hian station a kidnapin rail kong canal tantlang zonga kal nuaya mun thim lai dewa pong swalin an that zuita ni in alang police te hian hetiang ri ruat na te hi nei ma se investigation kalpui zel nan ero abei tham le a Ellison ruang tuiron lang chuak an mu nuwa forensic exam te po nei ni to ma se sangkha zakwa somriat chhovel hian du thu sama tha khol alo om lo wangin DNA test result chungchanga po nu folna na satak alom lo thelo ane hetia tual tha na lai vela ngor taka investigation nei ma le nei lai vel po hian railway station vela hian mei chebo om zeu to in pong swal tur le ti hlum tura an kidnap na mun ber ani ti police tele thunei tu telam hian an lo la hau lo ni in alanga December ni somni pakwa a Ellison bole tha ani na chungchanga po hetiang thil he station a thlen voi khatna anilova tunma po in pong swal na le in tha na he railway station huang chung le chevela hian alo thleng nual to ani ome mail som vela hla om London chimchak khopon vela po kumsang ka zakwa somriat tirlam vel atang khan inrik rap na le in thana a thlengun ang reng hle a officer som thum vel set te chuan he boina thunun tur le thil ti swal tu rek chuak turin rape squad andin hiala anzinga hian meche som pariat antel ve bok police officer telephone te chu aring all lova ma se aron call tu tamzok te hian anin puan hre awang le anza awang te po aniang call laklo line phone an cut off le deuh zela heti lai vel hian railway station vela hian impong swalna athengun hle ni in police te chuan an soya pong swal somli chuang ba ka in beina tam tak report ni in hei ba ka hian report lo tam taka ombokang ti chu thilang chiang tak ani thei ome
heng thil thleng tam zawk te report an ni reng hian atitu chu achang chuan mi pakhat an ni thu te achang le mi pahnih an ni thu te an soi tel deuh zela chumi omzia chu heng pawng sualna le in thana thleng te hi atitu ngai le thumun an ni hmela heng pawng sual tok tu meiche tam zawk te hian pawng sual tu hian chem a man thu an soi tlang pui bok investigator te soidan chuan heng poi khoi tu te hian man ro dang dang mang thenin heng an riam rei man te hi a man tlak vak lo emo man ol ai ani lo chuan man ro dangin an thlak mai zela a hnuai ro chemte chu man ol sam le in rik rap na thatak ani awangin man bera an nei ta ni in an soi tin heng riam rei le man ruwa an pai te hi mi an kidnap le tha chumin mang kher lo ma se an mania in rin tok na nasatakin asiam ni in investigator te hian an soi boka London marveng khochen oma poi khoina le rong taka in tha na tam zawk te hi chiandun pani John Duffy le David Malkhaya te chet na deuwek ni a hriat ani November ni somni pakwa sangkha zakwa somnga pariata John Duffy hi lo pianga London district chunga khopakhat Kilburna Seilianin no pangdang ang bokin atet line harsatna ato soitur a omlem lova tin chung ko pa ngai takatranga Seilian ni in ano pan lai hian harsatna ato om soitur a omlem lo heti lai hian mania om nuam timi le thianpo pol tamlem lo tak ani a tin Haverstock Secondary School akal lai po hian anun phung amaksak angreng thei hle a kholum lai po in korlum tak korlum angmaya an man thin chu a hadeu tup zela hengte awang hian school vela po musit deuh taka chon chai le po phar ato ngun hle pumru alian lem lo tak ani awangin no pangdang te zuam po a hlo viawa hetia midangin anti du da le chainom na chang hian David Malkhaya chu ama chan tu le tran tu ber ani a heiwang hian heng hun lai tang dai to hian anin thian that na hi alo nget viau to ni a soi ani heti anin kom tran nu hian an du zong le tuina zong po ain ang dun chho tran hle a me chino pangan rol pui chai pa han kwal vel tele man be pa an eng engamulai han tham sak vel te chu nuwa man ti in an sha dun ta hle maya heng ba ka hian Bruce Lee film an entrin te chuan nasatakin martial art ti ve chak na nei tirin kung fu thiam tariawa in riat na te po anei tir ani che kaniang chu zan lai vela in lak ninja pa hanwa kwal vel te po an ching dun hle hetianga wang hian an khochin chang le dung le wang te po no pangte e ti lo chuan an bel hle a an pani hian an upat nu deuh thleng po in maksak tak taka che chang po an nei fo reng ani kumsom arale nu sangkha zakwa somriat paruk kumtir lam thlasik lare ma si in police te chuan kumsom pakwa upa Alexander thatu chu an zongor hle a Alexander rong taka tha na hian athi na che vela khuwa te chu abara khain atiral tri hle bok heti chho lai vel hian tual tha na dang aron omle tanol mai no pangzong zong in an nga hlel school chol chu a in tran to dona April ni som pasari chu an school kal top na ber tur ni in Dutch school no pang kum som panga upa Martes Tembrezari po Holland lama school chol mang tur ani awangin aphur to hle nidang ang bokin hemini hian Martes su skula akala an school hidar thum vela bangin school ban nuwa Martes hian Holland aken ho tur suit lei turin in atangin na chuak le a tun ma po alauti photo angin shortcut na lampang kong so in rel kong kianga kong zim te mi pakhat kal leng vel ka chuan hemi tumpo hian asai kalina tlana ma se tun tum ero mate sidor kal hi aron ho ta thlat lo rei tak nuwa po afanuin in aron thlentak mai lawa chuan anu mang ang chuan afanu mate si bo thu chu Guildford police station a report ta a hemi nu hian police tem mi bozon na an thok tran hala ma se mate si ero motur awang le hetiang or tak maya mate si zon na tho ani lai hian police pani uisa thiam ne na thok chuak te chuan kho che vel ngo atanga mi pani ron chuak te chu ngo chunga thil dang lam deuh mu an nei le nei lo an zota anni pani chuan bag ring fertilizer bag ni om tak an mu thu police te chu an shila ti chuan police pani te chu ngo chunga lutin bag ring chu an va en fia ta a
an lo rin ruk ang deuh nge in Martes Temboi zari ruang alo ni reng mai Martes chu zang thal zong in leya zal ani a akap lang tok velin a jeans ke kor chu po thak ani boka tin du thala pong sual ani baka rehlum ani ti chiang takin alang rehlum ani dan hi ahma dewa Hackney Wick Railway Station bula Ellison Day rehlum ani dan nen ain ang chia bok Martes rehlum nan hian ama kong hren nge chuman ani a police ten arwang an va mu hian an rehlum na kong hren chu a ngonga alo lo oma amai ro chu to tak ero ani to lo tin hengo chunga mi nge mol pakhat seyang reng tak chu atak satan zongin halo oma he mol mang hian Ellison an thang dewin zoin a hroka an re na chu her vialin an ti to theta chuti chuan Martes chu athilai mel an enta ani deuh ber pakhat kan channel him lo subscribe sakvela kan volom don em ti chuan a sira notification bell icon kha ola milo da sak bokla thil thar kan da apiang i mai lo na turin Martes ruang an exam nuwa an mu chuale pakhat chu poi khoitu ten Martes ruang hal an tumna ani a akaple servela tissue paper anda te po mu ani a evidence ti chia tumwanga ti ani thei rualin sual tu khumpo na wanga ti tumwe shrim po ani thei bok investigator le forensic lamten Martes ruangun taka anzir chen nuwa thale pong sual mai bialama poi khoitu te hian an victim hi hlau thabar taka siaman tum ti po a hriat hle a Martes an man lima tron be nan hian samian rui paper chikhata siam feizat mai man ani a investigator team te chuan hetiang rui hi khoimhuna nge siam ani ti le khoilaya nge zor chho ani ti chu ngun takin an zong kwal le a chuta mitlem tein an siam chuak ani ti le ram chunga po hral chho ani manglo ti te chu an hre chhom ta bok ani hetia investigation kalpui ani lai hian police te chuan railway tracka Martes an man na chu poi khoi tu te plan fel tak ani thu an soya Martes man tu te hian Martes cycle ron tlan chu an lo muloka railway track sira mishing lengvel leka konga chuan kong tan zongin sanghaman na hrui fit thum vela sangin an lo suya Martes tlan lai chu ti khailak an tuma wanga he hrui hi hling an ni ti chuan Martes chu ron tlan zelin an hrui hlin na hmun aron thlen chuan engtia konglai taka hruilawin hli ngot chunge monile ti in a cycle tang chuan chukin enfia atum ta a chuti lai tak chuan misual pahnih te hian an ron man bet ta ngala Martes cycle chu apia hnim buka pain ngopil ril lama an hruai ta ani police ten investigation an nei na hian Martes re hlum ani dan le Ellison Day re hlum ani dan chu an deuh chia wangin tual thatu te chu mithumun an ni an ring chiang to hle a chulam hoi chuan an mizon na po an kalpui tareng ani he investigation chung changa hian psychologist pakhat mi an chet vel dan le an hu ma atanga an ril ru le om dan phung turo mang soi mai thei chuan poi khoi tu chu mingolam kumsom thum bor vel nupui nei to le nu panuna hlimna fum fe mu zolo ani arin thu police te chu ashila police ten investigation an kalpui lai hian kumsomni pasari mi vela upa John Duffy hi rail chet le tlan vel dan a bel hle ang ti ngai na reng an hrelova heti lai hian Duffy hi railway thunei tu te lam hian thing mystery angin an ruaya heiwang hian a thlonin London chevela chuan adu thalin railin asin kwal theya heibaga hian a hna thona hmun rang ani thina wangin ni tin deuh tho rela hian a chuang ani deuh ber heng thil thlen ma deuh hian a hna atangin ban ni to ma se ni tinin railin alawa kwal reng thova heng kalkolna te hian a thiampa David Malkhai hian azui deuh zia thin Malkhai hi hamster borvel Kilburn and Strota Salient ani a anopan lai atang to a bol deuh theile mi te makti tura a thak deuh taka chet po poitilem lo mi ani apuitin chhonu po hian Malkhai hi mule mal nei lem lo a hna tho reng po thak kwal zur zut chi ani a voina rong noi emo thil chei moi na lo thokta se kar le a chuan na dang dai thok le turang chi chutiang mi deuh chu ania wangin
thiamna tak decoration thil cheimoi lama po nei ma se a thian pa nen hian sumde chuanan ka ruk po an ching dun hle heng an thil sual ti china tereng reng hian an pahnih hian in thurwalin hlimpo an hlimpui phiana amai ro chu mak angreng tak chu hetia nun haulam le thu tak lo tak nun nei ni ma se David Malkhaya hi nupui nei lai ani ve tlat thunga anupui nen hian kumeng mozat in nei to in fa po pathum lai ani ve to nge ane tin he baka hian an thenom Peter kum upato tak po apui ngun hle a bazar na vele eng amathila alo pui fo thin ani ome a thian pa John Duffy ero hi chuan midang apo em lem lo thunga ma se ni po hian kumsang kha zakwa somriat khan nupui anei to a amai ro chu anupui ain a thian pa Malkhia bula talvel mai chunuam ati in a thlahlel zok hetiang do che hian David Malkhaya po hian Duffy bula han tal huat chunuam ati hle a an pahni hian nupui nei lai ve ma ni se an nupui te bula om ain an om dun ngun zoka hetia haulam taka talvel mai nuam an ti na hian an ril ruwa puitlin na asiam mo hle a patling zamo thankin ve oi to e ti lo chuan kung fu movie an enna a an mol vai vel dan han zir vel le han practice vel te chu nuam an ti dun thin hle a fa te ti om tok vel lek chu an hlimpui ber ani tlat awangin an fa te ai po in an ril ru alano pangchia emoti mai turin mol tak le thing tak a che chang po an nga reng nge ani heng martial art le kung fu lam shim an practice chin te chu Duffy hian anupui nen in ti thiam lo na an ne piangin amang ta thina anupui hi alo be kikmun deuh ni ngei turani police te hna a report na apo kuthak ato ngun thu asoya tin apasal nge hian chema tin chunga apong sual thin thu le nu panun aman pui thin thu police te hi a shil bok ani heti live hian police te hian Duffy ming hi an database a record to bok ma se London marveng khopona in pong sual na le in thana ero akut thak tu ani ti reng rin ngai na po an hrelo Martes Tembuzari tha ani atanga thlakhat liam hnu me ni som pariat sangkha zakwa somriat paruka Hertfordshire police te chuan chanchin du omlo han nei le ta Brookmans Park Railway Station Hertfordshire me chekum somni pakomi chu chin riat lovin abova hemi bo hi London Weekend television a secretary na thok mek and Loki ani a anna thona wang hian ni tin an chena Brookmans Park atanga anna thona King's Cross a karton zia angaya heminia anna thona atanga ron holam hi in a thleng talova anna thona cycle kal chu ati dan thin pa ngai ani a hemini ero hi chuan a cycle chu cycle park na pia dewa la in kal thathla pa mu ani en hi pasal nei hlim do chau ani a hemini a in a thlentak mai lova chuan a pasal ngai thalo chuan police lam hria tirin police te hian mi bozon na an thokngal deuh maya Brookmans Park Station borvel le a chevel ngo te po an tap uluk hle hebaka hian police te hian tunnel chung le kor kamvel zong te po an root kim hle a nima sela eni omang reng an mulo hetia ngorzet me investigation kalpui ani lai hian Kilburn venga mi sangkha zanga somkwa lai mai poi khoina record lo nei to te chu thu zo fia turin police ten an kaunuala hengzinga hian John Duffy po atel ve nge Duffy hi han en mai chuan police terin kailo ber ta zinga mi ani a hemi chuma an kauve chan po hi sangkha zakwa somriat pangkuma anupuin pong sole kutla ka apua wanga police te database a aming a chuan ve wang chau ani a police station awatlen hian police ten apian phung le pumrua vela me chachen khat pong sual tok to ten pong sual tu pumrua le melmang le landan an soinen ain ang le a pate ve lampang mitmeng poram samkir deule melbum ro le mel chelampang ti an soite chuan John Duffy hi a ang le interview nei lai po hian pong sual tok tu ten an soi atanga pong sual tu lem an zia do kana an da nen chuan an po ain ang deu re a tin Duffy po hian helem zia hi a mu nge bok hewang hian mi sangkha zanga somkwa lai mai thu zo fia tur lisa om ho atang chuan top 10 lisa antel ta ani hemi hnu hian Duffy chu police station atanga hon tir vele mai ani a ma se police te makti tur tak mai in hemi zan tlai to taka hian a maya hliam nei chungin West Hamster police station a ainlan le a chema zaina hnu ma a maya hian a om ani
police te hna athil ton asoi dan chuan be ato thu le ni khohrelawa om thu asoya tin hetia ni khohrelo khopa be ato na awang hian thil thlengpo mumala a hriat thei to lo thu asoi tel bok hewang hian psychiatric hospital a dalu ani a tin amnesia treatment po lak tir ani ngal bok amnesia treatment hi hriat na hlote in enkol na chikhat ani ni thumra le nuwa secretary enloki ruang chu Hertfordshire railway track kia nga char ani a aruanga tanga alandan chuan rong taka tha ani ti ahriata tin enloki tha ani dan kalphung hi police te point ruang danga anlo hu to thin ani awangin mi pong suale tha thin tua poi khoina tho ani ti an thengal maya en ruang hi alo troi che to angreng hle a amai ro chu puan thema aka an hnona awanga thochama thi ani ti ero a hriat thei thung heba ga hian akut te chu a hnung lama phur ani a hnuthuk nan ti in martes tembai zari laka an che da nang dewin eni taksa then khata hian halna hnu ma a ombok psychiatric hospital anda lu hlim John Duffy chu pong sualna thleng zong zong te mai ba ka tual thana zong zong a po police terin kai ber anita a police ten thu zo fia tura interview nei puile an han tum chuan hospital atangin Duffy chu chhuwa tir ani ti an threzuita a hospital atanga an chhuwa tir hnu kar tampo alaral ma in Duffy chuan kumsom palia upa school no pangpong sual tumin a beile a amai ra chu he mituma he me cheno pang aman velna hian amai korwa chu api tatlat maya he me cheno pang hian ama sual tupa chu tunge ani ti a hrechiang thei ta hlo ani atopa Duffy chu man ani ta a police ten a chena in and apply hian thil poimo tak mu chua an nei tange ya apong sual tele ami tha te phornan a man thin hrui sin feizet mai chu mu chua ani a hetiang hrui chi che hi Alison Day le martes tembai zari tha anni tum khan an kut phornan man alo ni to bok police te chuan hunrei tak chung mi an lo zon to chu an rek chuak don tange nge an ngai ta a heti lai hian North London lama pong sual na thleng thina po Duffy hian in nam hnoina thuk tak anei ni in an ngaya ma se heng poi khoina ho ero mi pakhat chau thilti ani lo ti achianga pong sual tok te ho po in an mani pong sual tu te chu mi pahni an ni thu an soideu zel ani kha police te chuan Duffy chu man to ma se tunge athurwal pui ti chu an hriat chhuale angai ta ti chuan John Duffy thian komai tak pakhat David Malkia chu athurwal pui ani ti rinna alian ta ngal le a police te chuan thu zo fia turin David Malkia chu an kawvele ta a Malkia hian David ne na ani kop thin chu aphalawa amai ro chu tunma in lowing kop na sa hle ma se anin thian thatna atop to thule in biak to ngai lo thu in police te chu ashil ane police te hian ring hlel viau ma se Duffy anglo takin Malkia hian thu buai tunma in alo la nei ngai lem lo thung hetia Duffy man ani dan le me chetam tak pong suale mi tha chung changa rin hlel ani thu a than hnu deuh lok hian Duffy classmate thin te chuan an lo hreve a henga classmate te po hian tunma an school kal ho thin lai po in maksak tak taka a che thin thu an soi ani kumsang khan zakwa somriat pariat February tha Duffy chu mi pahni tha le me chechen khat pong suala puna trial nei tir ani a ma se Duffy hian an puna zong zong te hi a pha fai veka tin trial nei chung zong hian a hriat rengna a that to lawa wanga thilkal to a hriat mumal thei to lo thu in a tang ve tlat bok Duffy hi tangna hlema se jury te chuan a tran chan an pompui lem lova evidence investigator lamten an nei thata wangin meiche panga pong sual le mi pahni Alison Day le martes tembai zari te tha thuwa Duffy chu thiam lo chantirin thubuai ortir ani a kumsom thum chung long in tang tura hremna pek ani phot nuwa dam chung tang turati ani le ta zok ani Duffy an zel bang azut lai hian a thian pa David Malkia ve thung chuan chung konun ha dam takin in lama alo mang dera afa te chuwa puin an chung kwa hian an hlim hle nge tunma a martial art tuipui thin kha skating lam alo tuipui le hle to a charity events vela po alowin lan ve na sa thin hle heba ka hian a thian dang tenen in mu khomna te po akal fo thin bok heti lai hian whitemore tanin lama ve thung chuan John Duffy chuan hun khir tak apal tlang ve mek thunga
police te chuan sangkha zakwa somriat paruka enloki thana po dafia chu in nam hnoi nge in an la ring reng tho mai kum somvel boral le hnuwa psychologist Jenny Calteri chuan dafia chu chik zoga komna aneya hemitum hian Jenny hian thiam taka zona zotin poi alo khoi towa thurwal pui anei le nei lo thu te chu azot zela ti chuan dafia chuan thurwal pui anei thu le a thian pa David Malkia chu a thurwal pui ani thu te man ani velem lo thu te po asoi tel bok hemituma a thurwal pui zo ani tum hian dafia hian soichwa a hreang reng viau ni in Jenny hian asoya no panlai atang to a thian nei chun kong engkima puitu le athluma al eiza anlo ni ve wangin a thian pa kok tu ni chu thinlung takin a hreve hle ni in alang ewang hian aka atanga thudik tak soichwa tir turpo in do theina le thu hnuai rolna angai na sa hle a thiam tak chunga zol do zo ka tang chung si in thu zo keu keu angai thu Jenny hian a soibok heti anin kom tuma a thian pa David Malkia a thurwal pui ani ti a soi hi avoi khat soi chuana ani nge nge dafia impuan hian sangkha zakwa somriat chhovela impong sualna le in thana chui konga apuina sa hle a tin poi khoi tu le a thurwal pui ni bok man chuana konga po kong thui tak asa honsak David Malkia chu thu zo fia turin kaunon le anita a Malkia hi fiam thu duang reng tak ani awangin hemichuma investigator ten thu an zo fia live po hian fiam thu de rewin coffee le sandwich velte an pedon nge pedon lauti te azota anui deu tut bok a DNA sample an lak sakton po hian rena anei lem lova ma se soitongin heti laya DNA test na call te chu ala that tok lo awangin hemichum po hian test result ta police te be sei a phalem lo hle a heti angani awang hian dafia po na chau bak lo chu evidence mu mal le nga na tlak om lem lo awangin Malkia chuman lo bokin chua ani le ta ani kumsang kha zakwa somkwa aronin her chuaka highgate in pong sualna a thleng le ta police te chuan meiche pahni mi papahni in an pong sual thu andong le tanol mai be an to lai hian heng meiche pahni te hi an kutte pa phor sak an ni a hete pan endik nu le an han exam vel nuwa David Malkia ne na in kung kaina nein investigator te chuan an theta a tin John Dafia puina le athuko chang te po police te hian heti hun lai hian an chhor tangkai hle tun ma an lo che dun lai vel po in hemi te thian dun hian tongkam man bik an nei thina heng pong sualna chungchang an soi reng reng po in kan ram chuak le to don em niang ti in an soi jok thin tin heng poi khoina in pong sualna le in thana te hi an pahni tan hi chuan in fiam nang lek chau ani bera ramwak mi in asapel tur ave chema remchang a mu masak pera akap te thuai ang deuh hian mei chetla fal an mu fu te chu an tan chuan an saka tur thaber an nirengot mai hetiami an pong suale tha lai vel te po hian Michael Jackson hla pakhat thriller kha an play deuh kher zela zote in asazuman ai ma in akhal chau phot ang deuh hian an mi tha tereng reng an that ngei don ani ti an hriat theina turin an khosa thina tin hlau thong le thabar takin an siam thin police and evidence an khonkhom lai vel hian Malkia chu en thlak ruk reng ani a heti lai vel hian Malkia hi anun dan phungai rengin anung mia thawa afa te skula thla in a hruaya a hna tho thin le a che dan phung pa ngai reng thovin hun a manga lo thona engma anei lem lo ni in alang konfi takmaya al om thei hi police te mak ti po ani reng ani kumte an veile deuh nuwa khol thazok le technology thar aron chua nuwa Malkia sample chu sangkha zakwa somriat chhovela poi khoina le mi thana mi tenen enmil ani le a hemitum hian sample an lo la khom tenen hian Malkia DNA chu ai mil vek ti mu chua ani a ti chuan evidence dang le John Dafia impuana an lo nei to nen chuan police te chuan David Malkia chu February sangni pakhata an manta a meiche pali pong suale midang pathum tha thubuai ortir ni in thiam lo chantir ania hengzinga hian an loki thana po atel ti chuan John Dafia an man atanga kumsom pathum ral nuwa David Malkia chu an man ve tange nge ani Dafia hi ril rupui thling lo chi ve hrim ni in athil ti tu reng renga po midang teron chin le
mania tlang taka timai chi ani lem lova hewang hian kong tam taka David Malkia thutluk na ain khatna sa hle ang ti chu thilrin thiam mai thei ani a dafia hian Malkia hi tong talo se hetiang taka boro hian achuak kherangem ti chu zona om thei tak ani a tin an pani hian an thil ti tu reng renga in rot phurin anin fui ton thin ti achian hle boka wangin anom dun na le anin kopna hian thil sual ti tirin serial killer ani tir ti in soita ila kan soi sual tambik lawang misual chuman chhuain an om nge thin an tiang dewin thil sual pakhat khu bonan thil sual vek man kan tumani chuan engtik ni ema chuan man chhuwa le re chhuwa kan lani don tho ti he video kan clear hawa tang hian I retharin I vong thar tlatang u kan video min hlut saka min clear sak chena wangin kan lo me